Rimia Mirna bersemangka. Si kumis tipis gawe kebayang di mata. Si kumis tipis gawe sun kepikat tresna. Kangge memeneca minang kasih sako. Si kumis tipis kakaton mana bae sampean. Kapan bae waktune ketemu mani. Kapan bae waktune bisa kesanding. Malam mingguan sun jalan-jalan, sun ketemu karo bocah bocah ganteng, bagus rupane, kumis tipis, on nampak manis. Orang disang